Joe abusuafo me mamo nyina kwa eba Eyekof TV Ghana so na meka mo se ene ya bepiem ewo Kumase Central Market phase 2 eho update anodofo ye de ba besomo emre a yewo mi mesro se afi na wabo awrem a share ye video no na bo afoforo nso amane like na fa comment nso eto comment section honom o adwenkyere bi a your WhatsApp number na o screen so no obetimi apeke na ye nyina edi sa nkomo no but ne make an say KJTia Central Market phase 2 oho na ne me ne waba a ye bedi nkomo yi we the latest update and ye dey ba abesom mo megide say mo ni beje pa na mo amohwe say the structure no esitie sese na ekonkan yi ekonanim na bibia nso edadin a me no ka say enya asem ketewa mpanifo abo mo homoden apegem a chese wa wo hwe structure na compared to previous videos no obehun se enoma ekonkan pa na mamenka se ye wo 2025 project ye sha ase ache yi na omampanyi na Nanadanko Akufo-Addo ebo no homoden bia bi e de ahyehye so an kakra aba bedru sa level ya yehui ana omampanyi John Dramani Mahama nso ebe so mantle nim from January ebra oko na probo Thanksgiving aprobo no okopie mu amanhia e de tudwa se obehwe na sa project we onyini mu na emom obehwe se ekwan bia ono nso befa so a sa project we Central Market phase 2 we obetimi ahwe ne yewie na ye maame mo ye papa no ye nuanom a omudidwa wo honom no omo nso omanya so mfaso na ama omo ho ahenha omo no obehwe na sa project no abem okan ada project bi kan ho by ne ye focal point no ewo Central Market phase 2 dwumadie we so na mani age ema hohoawo a na ohwe se de dwumadie no nso ekona otumo se vim ewom yes vim ewom vim ewom no se contractor owa ha contractor oda so o site ohwe infonyina a etwagu ya obon se contractor no oda so ewo site na sa contractor we ono a na si Prempeh the First International Airport no Komfanoche Maternity and Children's Block and so ono a na esi enti obon homodin ye na ene ya me no ka sei KJTia ene Central Market Queen Mothers omo onom aya na from ejom hema ebia emo hema Ntos hema Bayere hema Bode hema ahema afo no Queen Mothers no omukopie mu ewo KMA Honorable Kinzuba aso omoni honorable ekwotwetwe nkomo kakra ene enya asem ketwa ewo KMA aso honom na ansa na mebo awrem no se dem dey kan no se o adwenkyere bi a fafa comment section honom na efabra na ye madwumadie no enye very interactive na emoa na enye kama nso afi nso no se wantimi ameto live no na afi na won so wo hwe a still abetima send o comment no e da fa WhatsApp plan ego screen ase no kire wadwen nyina na ye nyina ye hu na ye ntimi nso mu emfa emfiri honom se de meka ye no Queen Mothers mako 70 ekopie mu ewo KMA aso enam sa adwumadie we titru enti na Kwame na ho ibi aboko na so na mi adom me ho pa Kwame aba be kamensa enti
metoa so na yakọ yanim enti Okay. enkomo a na medi no eye Kumasi Central Market phase 2 dwumadie no meka say uba kejetia ana Central Market ana any of eye market ahodo ewo Asanteman mu a market bia ewo Asanteman bia yenim se eye Nana Hema dia eye Asante Hema dia market bia ewo Asanteman mu bia ye ne dia sa ne te enti no eye omo si Nana Hema na mu o market ni nyina no omu na ehwe market na na asa omu di market ne so enti market bia beko bia no ye wo eye Queen Mothers na omu wonum ana Hema afo na omu hwe market no enti ye beka sanka bia ade bia eton bia se nkate se ntos se meko se nyadoa ni nyina no ubepie mu wonum a ye wo eho Queen Mothers ana se ahema a omu dada no odofo sa post ya meka ho asem yi enye post kitwa o odi ebusa onu obi ebusa ye maame mo a omo adidwa wo kromu da ana se ye nua ma no ye papa no ma omo adidwa wo kromu da no na omo nka eye ahema afo no ho nsem nkyere wo odi ko race course kohwe ohema oda race course ni nyina no ono nso wo ho na ukopie mu a omo tumi no me na ada okase tu ubetu okase tena so betena se omukura power because of say almost source of power na say 2 minute ekura mu na free manhia efri Nana Hema ho no enti so ono wokasa a untimi nye ne hwe o de kọ hefa kura na nkosi hwe now yes Ahema afo ya omutumi so na emu odu omo kejetia ne Central Market maako poli 70 etutu manamon ekopie mu ewo eye KM ya so ene de ya me no wo kasai omo koye no omo ka se omo ba besra eye Kinzuba eye KM boss fofora wabai na efi so bai omo ni eye nhyiamu bia nti omo ba no ma ba besra no omo ba betia no na omo sama na kwa abakese pa emu odu na afenso no omo ma na ya we se Umama omo ho kwan so mo ne be ye adwuma aboa ama Asanteman dwadie no akoso na ye maame mo because of 2 mil kro munti no omo ye very influential ukwati omo a wanhwe a o market sembe basa enti ukopie mu onom no na eye opanyi Kinzuba nso fe na ene de ama ono nso de nigie ede hia ye maame mo na ono mu di nkomo bebere but enye ni nyina na meka ne ehia yen a efa ye dwumadie ho no eno ho asem na ye ba abeka Kwame Yes sir. na ona naka ho omom kopie mo na naka ho mo so na picture nim na No lady, lady. oledi ayiri duku gidigidi nya asem ketwa oledi ayiri atim ni duku na say Kwame na edi mu bi enye easy ene na ebe yire be But chama on say o ma any footing. Na on say body omuni mamamre. It na bia o want to na say. And o mo de ni die ma de ni die se no. yeah Se na ebe ya fata omo no. Wan fa ama o ma na akoye se won so watomra. Na ekoba ne sa emo nkomodie ene omo kasem emu yedu na ema wontimi enyiyi oho ano. So I think say o ma make that move. Kan sem bebre nso na akire AKM boss chairman. Ma me fo yeah no o me powerful say. we are very Sem bebre powerful no mu gina so. Se do besi atutu na namo, se do besi no ma ye adwuma afa. Asan say o ye KM boss di. Ba ye kan bibi se omo so di omo nkui. Se ka sa yeah almost the omo ho omo corner sa en omo de no nso efra himfie eti emamu yedu pa.
It's a good thing. Say more lazy na omatima di juma boom na ma santima etimi ejina. At least at this time around, a normal season. Na mo gidi sese de normal season big time no. Ebe ma asantin ma mutina. Obi odi ni dwumadie, obi nso okwa akodi dwumadie mi kire de oton ade ne de obeto. Bibia be ko no wano. Se ye koni se ya ade a ati senti ase ni bibia be adwumati no. Pe kakra o kan mi gina so de abo ahema na abaso se omaye de ese ne fata. Na mo gidi se nkomodie bi ebekoso hihie bia ebetime gina na ma yetime akọ anim wa Ashanti Regional Champion. Yes, Kwame, etumi ame akọ anim de na me to aso. Se me kọ manim nso wo eye ahase ya. Eye delegation na ekopie mu eye ye maame mo kopie mu wo eye KM honom no. Kwame, na de odi omanim a ana se omu panyini a na oda eku na odi omanim koye no. Eye enana ya afo wa. Ana se edin amuta afa no ya ofori wa ba ne di anka se na ya afo wa ona ye bayehima ope bayre a bayehima ye ma akwan se fewura eye Kumasi KJT ana Central Market wa you dare not. Yes. Ha se wa anka sa ode o bayre firi ba bi ba oboa ye nton wo ho. That's the power a ekura wo mu. Now enti ye maame enedi omanim e de koye na Kwame nsem bi a eye Kumasi mayor ebebo oso a ono ye maame budi nkomo no na edi kan ba ko a mepese e ka ho asem eye eka eda eye market ne so me ka eye electricity bills outstanding ones Okay. a egu honom no 3 million Ghana cedis ano ohye but omo obaye ana say NDC aban baye oma boa ma ya sort no ma na bedru 1.5 million Ghana cedis. Eno na Omaya ade, okay. oma bo mmode. Eno na ode to onum say eye KCML KCLM Kumasi City Market Limited. Kumasi City Market Limited. Eno na eye company nim ehwe eye Central Market ni nyina so. Okay. Na ye wo mpanyinfo dada no ye dissolve ni nyina me no kasai afi na ye pe board members foforo abegu ano no mahwe nti ebi kra na yabo medin afre ma na nya nwanwa ebi anam be board chairman na ne medin ene me honam abese Kameni beje echeze Kwame kamena na mena na apata na nya de esen ka bashim. Dabi ananka ahemafo ni nyina meshe there si flat bungalows awo one land so na me no mo nyina atena wotre se aduane mpa me fie da Na cheze nka tomatoes hima baye hima nyado ahima Kwame ahima fu enye ya funti ne no yebre pachoke. enye ya funti ne yebre Kwame ai rade a Good idea. good idea anka ye be di peche eti Kwame eye Kumasi City Market Limited no ye guno eye mayor edito ye ma monim se no obi a nhyeda no ma no sa ba toberhe na oni mpanimfo ahwe na se ye di new board aba ama no ma akonkan osan ka se eka na aka eye 1.5 million Ghana cedis no omo ne eye ECG fo mpanimfo atena ase di nkomo a ombetwa no nkakra eye installment basis ana afi nso no osan ehye omo den etu omo fo se eye a bills no omo ntwia bosome so a omo ECG bills no omo ntwia electricity bills no omo modern no omo ntwia na ubepie mu wo eye market onso a omo market eye kitchen kese bi hye inside ho na insuo ho nsem nso ye how kakra omo provide 3 poly tanks akese 3
de ama omo a eno nso no beboa ayizi saa nsu ho eye pressure no kakra de afiri ho afi osan ka twero mo se eye market no baby a obedi no ma bia besisisi bia block kwan a in case of emergency fire outbreak and be ntimi nya access to the place ni nyina no ye be ho mo nyina em say King Zuba the expert in decongestion exercise on pa enti no papa anze so how unim say Ghana how woyɛ adwuma a etene a bɛboa temamufo na yɛbɔ din bɔne but you leave a legacy that you be able din papa yeah chama na wonya ne baby ko ni din a o krom ha nyina ɛne amanfo ka so obɛyɛ adwuma nyina ɛyɛ bra ogya na adwuma to no mekire na akosi agyeman yeah da no woyɛ menu boss no no amanfo boni din boni no bi boni dua na bi ye ne se because ono oba ne budoza no do team no we deaf and dumb and our space black nipa ba ko pe and wo hye no our ground so no and anakwesi agiman on hye obi abiem and directives nkwa no ti tinana de ne satene adekoro no so a na odi budoza no ko na apita ne nsa eto ofoma na chese ondwiri mu na ekoso to no untimi bribe no and onim obia so apart from nana kwesi agema adwuma na nana ye ne chairman ade odi yi free onom eye kiosk also first na bo se gawo for na bobo kiosk na manfa bobo kiosk ehye corner or getting rid of all the kiosks Kumasi. Or no, Miss Marcus and Nana was at my account and then if you be able to store nice warm. Or cast on play. I will be for wooden kiosks in the beans in the fear anymore. Nemum say concrete store there only problem. And as our concrete store no, on fan question quench, I say so fear anymore. To one say if you be able to I still be as warning, bony I still be and Nana Kwesi Agyeman the mass ade ne buy. Legacy. It meaning say Honorable Zuba. What is our system na say? We ya adwuma pa. O term of office no ye bebo din boni. Na after say why you adwuma wie na wakote na akire no. A uni ho no amanfo kai wunuma pa. Yeah. A obeye e boy. Yeah. It's ABA honorable. I don't know for sure. But it could be say one of those things in and on per se with that legacy be to a more no anymore na dachi yaboni deeper. Yes. Enti I think say sa pepepe na etie Kwame me san e komanim kakra e wo san komodi a yedi so na ye wi a ye be wura eye market no komono mu ye enti no wa adwenkyere bi a se de e ka no fafa eye live chat wonom ana se comment section wonom Kwame enema bi a eye opanyin King Zuba eye opanyin Richard Ufori Agyeman Buadi ni din no ni full name no ni din ye sentence Honorable Richard Ufori Agyeman Buadi ni din ye sentence so baka se clause nso emu bia se wa se phrase nso a Kwame ba ne make kan se sa opanyin ai twa ne tia King Zuba no o ka kire market women say mo ne mpanifo a mo market wonom sesei wabai obehwe se obeye insurance be cover mu nyina Okay. Said the beya atorenchen bi ana ohaw bi eto ma at least omo hu ehihia bebre na emom no ombenya cover enti no Okay. eyade a eno nso
one ye maame mo edi ho nkomo seriously pa because insurance when is a market and insurance company bi am person be insure mo. Yes. Aha, enti no. Almost Yes, da bia ho hye. problem ya fi bia. Da bia nti we no omane market companies no ebedi nkomo se ne ombe keka omo ho abom a ahun se kwa me enoma bia na ne board nti se bia aeroplane ship na sefo no mostly no ana enye one insurance company na insure omo ebu a be 3-4 no maka omo ho abom na se omo nyina aye se de be asemba a ombetimi aboa ne asort nti atin se ombetimi aye ne sa pepepe e wo market ne so na bibia ani a because how de say de I mean say rituals bia every year bia ho hye but let's hope say this year the aye nte sa ensem ne biem ade ba ko a honorable san ka kire maame mo no say bambo e mo odin ode ba honom say de be ya krono nketenkete ne asisie bi ne no ma bi ekokoso odwam honom no ni nyina to betwa na we si wasisimi we si me light bi I we si abeji misika we si yantwia we si metwia light bi dodo sa hawo ni nyina no ya de bambo kese ba beto mu so e wo honom a one ye maame mo a create that rapport na ye maame mo omu na be ye ntinti a e wo panyin kinzuba anim enti no kwame eno ma hia wo meeting no mo kodi ye no eno na ya twim bi afiri ma ya de ebesom ya hwefo ne ya tifo nti se no de ne final eye opanyin kinzuba de twa ato a me de ma no besi wo sa meeting no ho ne se eye ne boss ne papa na ade nyina omampanyin John Dramani Mahama the only president wako asaba ebinsi da Abebio the second coming of yes Christ. Yes. Kwame wako asaba Reincarnated president. men na da o de anim guase na koye na o de anije baaye ni hu bi da eye omampanyin John Dramani Mahama e de record o breaki record omampanyin John Dramani Mahama o breaki record no de koye ana o sa breaki record e de baaye one de me sure say da achi bia e de be write history books mu am yesua yes because e nwanwa ehu pa me na da kwa ofa so baa no aso bia wa yeku na obaaye na no ohye o se eye omampanyin John Mahama ahye omu bose obe complete market ya ye be ka ho asem yi e de ama omu se de be ya phase 2 ye obewie e de ama omu eno ne asem a opanyin Kinzuba e de tato ma ye maame mo a trese eye market yi de uchu mutan a bo sha omampanyin ko hye e wo manhia no e ya de ana nani abre yi enti no up to now adwuma na ekoso ene ye ba bedi nkomo ho mi wi a me show ye previous visitor ye call ho no no obon say roofing no difference abem o hwe roofing anu ni nyina o ma bo ni nyina kama neat chese ye wi a ne sa enoma ekọ nanim na ye hu ne ebesi ewa ha na ne che no kwa me na meche ewia me na meche market ni de I share wo mu me nana de ne de mama fa ma yen asem bisi anyhow na de no kwa me anyhow me say market no me na meche o de say yete ya o beti say me din ni namu say me na me ba beche market no enti no mo amo say ebi jeji na pavement so ye wi amoma ba ha no omu kwan na ha na omu kwan dan kwa me
Obia ni ho ane kwan da ha obedina pavement so aton ade. Me sense so bi. Me sense so bi. Obia ni ho a owo store ha, owo shop ha. Owo say ya tuni nto konya pavement so aton ade. Ene na no ma be na oton shop ni. Nia me pesa wote ase ne say omo workshops no ana boys ne girls ne bi ko yom no ma ne bi ebe gina bonte ne tonton ana say ne sika kakra bi a okontem a etwa bill na na onu ye selection first selection fast na chese ono no ahu aton oma omu nsem odu na omu kra shops na yetu omu na nkasa ne de original for no omu nyina kwa ho nton ade David onye sa adwuma ne kora eno tena me kira o say ye wi a said na central market ni entu omu na anom gyegina kwa no ho no na ye wie face one anom gyegina kwa no ho no omu a na gyegina ho nom omu ayo madwen sa adwen kese but ye betu omu se mmire omu twa motan mboko because omu makuma se ayetan dodo now mama show sa video we kwa me ena me kasa kakra bi na ma jama ho ha eyo na na dia ntime nkasa bebre na wa obehe video no behu ba bia said de krom street ni mu nyina ayema hwe central market we na ko central market o de ko asafo no o free kejetia ko asafo akwan ni o de hwe ka akwan o chese agro uniform nti wa imagine pavement ne su ba bia ayema kwa me Kumasi ankasa de yehia overhauling kwa me na da market wo e wo se etimi mada bi se obia mfiri ho na afi ya hihye ne foforo wo konise ene obi suggest bibi na okansa antina me se wo adwenkyire bia ya fafa WhatsApp number na so ana afa call live chat wo ye kan bibia o ye call ye visit bibia ebu onom aka na ye nya ho an respond but ni oka na to yitrim udi atema mekai there's no way am ready fi saa nso na oka eye asempa kire ya eno so me remfi eye edi tamale oka bibi o se e wo sanka keme said wo police post e wo mia bebrebe no komo task forces no so omunya post e wo eye kejetia ne central market ehihye saa ntomo no nya se ye kọ na masa betena pavement so omu post wo omu onom as office permanently omu wo omu hwe se we wo hu we na kwa Dr. Mensa no odofo Dr. Mensa kwan ni enya asem keto very good ofri kejetia na kwa Dr. Mensa ho no ma wo de hwe enti mo ye sure say chinye we nyina ebewura inside ya kwa me enya no kro he wo de hwe ni sei kra da ha bedwa wo hwe video ni de isi we kra obu befu ka nko ka ma o ka kwan o ka nko ka ma wow but me hu ni sa nso necessary ko chairman se uko unim bode ebe baby bayre for no ewo no Kumasi bode se ewo ye phase 2 ye chi yes na answer na obedu bode no na yo maybe omotonton fish ne kawro ne tomatoes obefa omumwa na ade akobode ho no sankofuko no nyina na apia abahase yo because unim omuna no mo central market ankasa sebeka amanfa ba bia ne atro Kumasi central market story building no ne atonton CDs ne no manoma wosoro na omone eye omomoye telafo no na telafo no so gusoro
yes, any operation for any ade ni nyina no. Omo nyina akọ phase 1 ho. Omukọ ya. Omo kọ phase 1 ho. Ti me be say amanfo ti asese we ye bodefo no. Omo no tonton ba ye fish, tomatoes, kawuro, sa groceries no. Omo na apia begu ase a. Because omo dwumadie ne sɛ nye sitie no. Phase 1 honom no emwa wo mo. Ana on say omo no mo na ye perishable good. Enti ne sɛ wampɛ baabi a ebe content mama na ansho beboka. And I've been saying this times without number say mami fu we chairman obi akunawu sa mami fu we minim so mo shadow sa mami fu we obi ani makura 45 omu nyina so university omu ma ben say so person obako university a beto ade wa ha omu nyina ma university ya so sha se so no mu dili a omu no won kontokwa omu no nyini ye de opeso ye bia abaye no ote na pata na se de obeti ane mi ekunafo mesan hwehwe oma uso oma wo nchen onya hwe ondo ote na pata na se me hwe nkura be 5 7 omu nyina wo university mi kunu so awu we ani edididie mi ni buafo oma wo nchen onya hwe ote fa akone nsem a wo kan no na me ni akukuduru a wo benya a obi ani kunawu hwe nkura be 5 wo university anu abi ba akonma na wokotunu den obidi etisa chairman senya order from bibi pa ne akukuduro se de nyina yesi pe no pa na wani eden ahwa untimi ntuo yenim se ha adwen yenim se o ma ba ape so yenim se o mo tete kwan mu yenim se amakuma se ayetan pa chairman se wonya kuro pa na wo maame ete wo obo benasi na wonya kukuduro pa untimi ntuno Kwame. so wonya kukuduro Kwame. Saye maame mu aya na ye ka na asem. Me se ye tu omu free Central Market beginning no. Ye ka so mu nko Abenchi, ebi nko Race Course, ebi nko Eyeso ame. Ye che mu gu market ni nyina so. Omo na omo so na edin o ma nko. Da bia me ka sa asem we. Eya so odin ana o fili se wa meton no ma no sa bia ha se ayento na adwen no. ano so ya baako yes because o fili se mama meton wa ha yento ti kan kwa me die enti no bi be free kronom market wo o se me be di dwa wo eye kejetia obi free tafo market wo a obetimi akoton no ma tafo wo se me ba kejetia ha na me ba e beto ade obi wo eye friends unim se adoato wahu baby a ufiri ampa ame shortcut bi na odi wo mu o fa bridge ne so de kwa adoato no onya bo bepo ni wie ya o mane right na asa do de kwa adomanu no o left say no e market na wo ho okay e market na market ni inside no o ma nko enti wo de hwe adoato ene bantama ene race course ene kejiti emutenten yesen so o ma nko enti sa wo hwe eye saa nema na ade a ha adwen so enti ye maame mo no eye trimude bi ene enema bi na wo se ye ka kiro mu no mo ti omo ho ase because omo didwa wo so ame run about omo wo ho a omo didwa no problem dia ni ho omo didwa wo eye tafo omo wo ho omo didwa no
issue bia ni ho omo wo eye your friends and kronom mia mbobo nyina no omu didwa even bo shen market okro mu go omu didwa bibia ye kama enti die enti na se ye pese esiesie krom na ye ma ha se da ho no ma ya ye ne se ye tuo ma omu so omu sheda da bia BBC pe na ko interview ma da bia sa no mo ka kire ana me ohwe ne ba wo university dia na obehwe dia na obeye oni kunu oni obia chese obeka ne nsam ne sa na yese otum se o so ja no no tena ho no ma but ye ne sa nso a ye nko yanim so ye nko yanim ha adwene sa video ya wo hwe ye kotwa sa video we before crown sana eye blue light for no ho behye enti wo hwe ne da screen so sesi ana mame pause no blue light for na wo right onom no omo ne fa esa so omo eyi ne na fa honom ko ekire onom no me no kasa ho nyina ahye ye yiyo mu nyina se odura honom tra asase tra so on say the ho say ohonom sitie no busa ho say eja to mu mfifi emfa na ka ne be fa ko se wo hwe se de eja omo no ane ma mra ya adwuma ne ya anya ne se o emfa no mu nko no mu nkota no mu fa no mu nko no mu nkotena ana obia baabi na so obi tumi free atonsu obedidwa obeton enoma wo kejetia owi ana osan kwa atonsu enso atonsu market wo atonsu market ne kura de emu kura ya half empty atonsu udru high school junction wa market ne bo kakraka enso omonko akoye se yekosi eye new terminal ewa atonsu dompoase junction udisane akọ dompoase onom no trotro for ne nko honom no mu nkoye no mu lodu onom da bi ombegina eye hospital nanim ombegina hospital nanim nasila o ma lodu because ohonom no munya eye load obi no be nante dia baase honom enti ebi koi na ebi nsu lodu okwan no enti because of mo lodu okwan no enti no e ma mo no mo inside o nyina san ba akwan no police for buy be operation e buy amfa because oba be operation e dey abeko ontena ho dada so enti no stama no ma sha ase a eye blue light foi omote ase na yetwa akwan tumu ana ka timi ra no man ka ho no man timi ahye kojo dota enti ensama eye opanyi kinzuba ene ye maame mo eka eye enedai se wabasesi a wura dwomu oso obeye hoye ama ka timi awura in case of any emergency bia omusan ne beko omusan ne beko so ana ababo ya no aduane ato agu because onim say kejetia face 1 inside honum ba bia nipa nam wo mfinfin ni inside na ye de ama nkrofo tete omoton no ma mfinfin honum no eme ya se man prepare sa video no face 1 mfinfin odi pie free zoo no opposite honum na the ram wo main gate na pie man ka efom onyina ni kwanse edidwa wo omo wo obi awo na eye a ohyehyem ne store mo ohyehyem kama enso ye gya mo squat wo fom wo a omo didwa a oho nyina ache unya ba bi kra no afa sesi a wo pa ko ram wo o ma ye honum te se abonten he so ni nyina ne sa 5 cities na omo jejeji no eno na eye assembly baka so omo de generate sika hwe sa akona mu a ma memra machi kakra hwe Bank of Africa ne ntem wonom ne ade ko KO no hwe mo so eye ka akwan yo Colombia ka akwan ne da honom no uwram wo ha ukọ KO soro onom hwe ka akwan ne da honom no enso ka bebere no afa akwa me sorry Morocco na msi Colombia sorry Morocco hwe omo ablock kwan no
But first nentisa. First nentisa. Omo den kakra no mo choke wo nchen. Say omo kan si ani. So, enti no ese ya no mo sha asen kakra bo hu ana ayeka. Enti asem na ayeka no, e wo se eja kinzuba no e na dwuma. Na otimi ebiem. Market ne de me se kwa me. Si e de ani ato se market nti e twen a ti nipa bebrebe omu nyina beko emfa yeso mu nyina obu onom a kwa me uye ne den e kwa no mfiri hu hwe unim business a honom te se na kwa me wo kota de na onye bu kwa no abu bewura inside o Hallelujah manza madam usi free care ma na ato anu aso asa afoka na akọ onwura ho so enti na ya de ha adwene twa se odwene ho a onte ase we omo na wo honom no yebe kwa akohwe eye Dr. Mensa honom later ba kwa me we ni ohawa yete ho right we ni ohawa yete ho yes o akase yete ho ana kwa me there is okay how do you say and I the diason ebetimi abem e de ama no se be ya obe street normal ama mfimfin ho etimi ada ho ama saa chaos ekoso ho nyina yehwima manfo phones yehwima manfo bag we nyina so kro no koso yesi nyina kro no koso gidigidi anya asem keto akra abusu abetimi de wadwen kira ba dwumadi ni so anu me Kof TV sika ena yede somwo enti no wadwen kire fabra betimi da fa live chat said that the phone bi edi kan and also with my voice note eda bedwumadi so yentwetwen komo KOB and as a Kobos, how do you know all this information? Meanwhile, you haven't got access to see the inside of new ongoing market propaganda. Lie, okay. And also, no. Abraham Jim, I was say, I hope things will be better. Yes, Sunny, na yeshishe. You perceive free baby, na yoko baby country. Yenti time, ye retrogress. And yeah, I was saying, move forward. Na enwom yekoyi na unya asa experience ni bi da hu de yekan se opeso wura dum ekoto ade bi anka short minutes mi na aba no we human traffic ganza ka krom ade traffic de ka car na echi human traffic like untimi nkọ na waba na wan hwe ya o phone ana tika bi etum okwa petire a ubenya oti adidim no na akodi obi o esan say why you choop it amount for so they found one sa ebi mani abre ye adwuma tete kwan mu ye adwuma no ebi nso dey found one sa ti sa no mani nyina na akafu a eye honorable Zuba e person ka kromu na ho na de okodi ne dwuma entimi nko no abantem de person oton ade nso onpe baby papa ntena na ondi ne dwuma na cars e twam nso akodi omu dwuma nso entimi nko no sa pepepe eno nkomo ena enwumre yedi na chama asie betena enoma nso a edi adinchechi enoma ekoso okro ni make as a trending issues nso ye de ba ku mienu bi efam na sisi amene okase dollar ba na eba fom na mpanyimfo de abetu dwa se yetu no mama adwadifo moto no no enokre yato adiem ti ese so nso tu dim sebe ya esa na okofa foforo a ubenya sika na capital nkoshi na chama free bra dollar sha ase eba from free 80 onom ba na eba 17 na eba 16 na eba 14 na eba 13 na eba na nam 12 baby yes adwadifo nti no ma so mo se hene ha yenti so na me kofa ade na de ma me 1 cedi asement so mfa nko 50 pesos me boka enti no ye mo time kakra ene bi so peso mo kire se
na se ene muti kroma enim se de musi didwa si ya to ade mu a acha ye 2 weeks 1 week mo de ba abonten se ya toto no mem especially lorry fares ni no matutum lorry fare increment nso ba affect bibia across board asan say ya to petrol mo ntwen 3 months eba ya with effect and as immediately said there's of be na matutum na we dey ma mo pre kwa 3 months na 3 months ne be so na ni masa apija na ye ne den chamai ejidifo ne se da bi president kofa no ma bi ama omo ayo ma na akofo mo no ma na mpaboa no omo na hye wo mo no omo nim se de esi wi omo fa on kofa de 2 cedis mfa maji 1 cedi say ya $10 20 chama asemi ye Kwame, awon say eba lorry fares de so dia eno no sa nkomo we me ka say emre bi ebowura mu kakra ebusebusa ho nsem na ensem a drivers ne bi ekan ne say enokre no kwasem say yetum a omutum na yete petrol ne so a aya na omintumi ente so shesho sa because of say eya na omo cars no enye petrol no kwa per se omo parts no spare parts no so no ana omo nte so aha enti say spare parts for no timete so de a oho na omo nso hu se omo tete no because enye sa obete so spare parts no kranti na o tu mu bi no apart from petrol no anhwa wontimi o kai say a ebeje hunsem ana ya maame mo nso mu didwa na so ye papa mo nso kofa no ma eka no ma ba o mo betonton ne yi te se spare parts for na aya na drivers ne de omani atoto mu so no omo nso according to omo no nso kire se ahun se dollar no na nam 15 me de ye asemka ana okofa enoma ne ba ye okra de ba ye na okra ne 15 se ya teso abedru 12 a yete so na oso onte so o normal so go warehouse a 15 na okofa no nti wan ton ante sa sika na waboka aha nti ono no de maake se na okofa foforo na okofa ne 12 na obeton no old price ne de ane na one no issue but the question is obeda hu se ne old stock no waton awie nti no akoya ade a ewo se honom no empanifo na omutimi hwe na ye pricing no omutimi ho adwuma especially GPRT for the ana cars ndo mo ye ho ade e wo ma no ma babon ten so kra no drivers na nkasa nso wo strategy a sempo GPRT for ne teso a ena obebo short a oni anka nim ka ma ne eje ne first one ne sa obebo short a de 5 betu woni na watwa be ACDs se on charge o ACDs emuomu into why na short Sadia nemretia Kwame was se mretia but ne etia ne se ahun se na aban won hihye bi a ebi kra aban kra nso wo ono ankasa ye public transport bi aban de a ono no ate so a anka wo ye private ya obete so wante so obi amforo but ne nyina be share individuals ne nsem nti ono de ne ka na obu okra obete otibe be park car no nipa guo o kwan o mfi ukra na wasi nante ono ma abetia no apai bua hu speed reho but they don't new omodi aba new face ni say anopa no rush hour no se bia offer from Tafo to KJTR
Obeboka nipa nso go no ti no be Tafu tomorrow market Tafu tomorrow market 10 cedis o twa short no whatsapp picture price ni rush hour amount for prefer no ko duru tomorrow market wa whatsapp tomorrow market to Ketia 5 cedis enti usi na ka ni ma no asa twa U10 usi fomo ka ni ma no asa twa U10 no asa akotana se ahwe ya oyo obi adwuma ebe yi wadi enti ene o se ofo ne sa na odiko to ka so be try the right price no ene ka do be kejetia obekọ adwuma 12 make enso e was all report to adwuma 8 ana 8:30 na adwuma start untimi ntwen enti udi ahon pepre bafu saadi we na mpese me hu se yenim se lorry fare na 3 cedis nipa na pai 5 cedis etia mra na Kwame, emra de say GPR2 for the prices ba out abeye mra e wo si diso. Na ne etia ne say ohun say why na air monitor, why na call report, why na ana GPR2 no kwa Kwame eyeku sa because you were a protea for ho ye won hwan omodoso bebre ebu a we mu de omo price nko we mu so price nko atoda kra na confusion timisi wo onom enti eye Ministry of Transport ana nka also mo hwe no mo yesa price ceiling ne de ma obi a enso Kwame ye ni saa o eye big issue na ye di hu komo simple saa no ebi no yes because no obi a pe bi otimi e de ye ne bo ni obi a pe bia otimi e de je apart from make us say station cars omo wo price ye twa da ho a omo load di akọ mo mbo wa no Kwame ye ni bibia the control price because obi the taxi here adwuma timi fa dropping ha ne ya age 20 cedis a dey nti na wo kwaka che trotro da ba ne say on the ne board Chama why hit a near right on the head me na me beso ka say wi na me ka say I don't know for sure but me hu ni say ntiamra dey na boys ni yen ntiamra and GPR2 you know Ghana Private Road Transport Union bibi no ma eku no mate yeah if I don't fall under sa omuku na omo nhihye bi ndime se menka omuku no a nhihye ya GPR2 for ahihye ne ndime because me bo wawa mako DVL and mako akọ register me car anam se me de ye trotro menye under GPR2 omo na ahihye omo mra omuku omo mra ndime hwe chairman oman na yetim no ye problem by to down na ye bu ye ni agu problems ni bi so na ye ka bi e ma ni look like we ye bone ba ku bi so se ha eno so ye bone we mu kopi free ha hwade o Coca-Cola company etimi ye coke at the price to so me fa figure bia aka se bia 5 cedis 50 pesos ono aye coke no or the price atoso or say 5 cedis 50 pesos obekọ papu bi ana abekọ joint bi ombeka cho say 15 cedis safe what my point na yeah Matthias here person o kire wo say me na makoto ma ade so robeton no de ana me wo me enti me de me enforce me say 15 cedis opa ato opa pie ko sa na ka afo na pa akoye me na ma to me car ana ma register GPR2 foku me nka ho me bo me wa me de me car na ba biso
mapai me say 10 cedis o si tiamra said ya okan nti na mani age no se obi fa drop ya man dey time bo a wonji obi andi time driver na abo ne trim na one ne kura san di ano etia no onye at fault ada na be ka kire we so ya at fault ono so ton na de enenya force oka se 10 cedis on ka se befo enya on ka se beto enya force menye law ba me law keto bia misua e o school yes so obi di na ade obi bie store na ne normal system a ye fe no item to treat on ka se beto item to treat oko betima ka cho say me invitation to treat invitation to treat so at say eti no untimi nkwose me keten se chenchena yeah ade na boys na ye no chairman ha adwen enyo me pese me kire say e wo say ye regulating no ma wokrom ya e ma ne nkwose say drivers nkwa na at fault enti say ye ton ade bi 2 cedis na se company ne dia ba say 2 cedis e wo say ya cross board na me ba o pap me ba o hotel me ba o restaurant no ade ye 2 cedis 50 pesos no o di age me 5 cedis you feel say okay na me so me driver na wo be na me so dey so from her to me so me say 10 cedis dey o say me bokro chama fe o ti ma say yeah ma to ase ba na kire me kro no bo no me ba wo no na kire me for minimum say ade na 2 cedis 50 pesos and no dey wo so dey 5 cedis you are okay so young regulating normal me dey no to ono ma chama say ye to petrol man say dey endo empanyfo ebo modin a increase normal say ye sa to petrol mu be on be say increase by ye ti kromia say ye ti petrol so a ses amotu mu no so mo beti so pa na ye din obeka ka omo nti so on say nei I expose you on where chairman on dollar ya aba for me yeah o de mo munya no omo nti no ma no so on say up to date empanyfo abo mo so omo nti so yeah ama market women for no ho any businessmen for no makodunku mo so omo nti so ko time on kwota ade na dollar no so na ade nti na time a wokoto ade na dollar no e wo fom na ye tu mu na wo so watu wa bra we use old dollar price na ade koto he eno no obian regulate omo me pese me chese na yete no obian hwehwe so and we omo kan chairman asa agro asa ampa asa agro ampa omo nti so lorry fare do omo de gina eno ano omo de gi e fi se dollar sha se eba from depreciate no de lorry fare gi na eno ano omo de gi up to date chairman ka bia no a watete ne lorry fare so enso opa ma dollar no se se aba 12 no ma ne ko 30 on betum se dollar no ko nanim yeah enso na wo de gine na 16 ane ate so aba 12 one te so ba 12 na ko 13 a on betutum se ya to dollar enti ada na moma na ye yasa ada ne ni obi a o kasa ma ye na tama asem ni nyina ne se first no ne o aban shop bi pese me kan idin no na ba ko wadum oh na aban wo shop na oton no ma milk sugar ne wewe no the regulatory price ati za kwa no nkroma time yes ade no ye nyina chama ye kwa adum no ye ko hu kakra no the regulatory price eti ho no wo be ko na no ma ye fofofo eti so bi e paade a na okosa abia wo nkotobi enti sa wo so ton ade na apese ye to a ati sa wo tete so de kosa price no nya sa amount for ba be fa wo store
It is said all kind. Where on the STC, Chairman, STC. When himself first, and then the bus and the quack crown and the ball for power. Yeah. Now, I'm the regulatory a lorry prices no. And you know, say ya per se ya, and I just are binding no Jim. No, no, so to turn no money be. No, so to talk cars in be. No, so run it, not to 10 the end so, not the regulatory price. And yes, our time. Wouldn't mean so will be said. Why at fault? Koyenim she cry. Hotel do a crime in Peseme body. Koshiam Yensa, 250 Ghana cedis. Omatum say 500. I do 500. That's just one hotel. Koshiam Yensa. Man, what is uncle for? No bit in a cagetia. So Rasawa. Into an old 10 cedis to Chronoma. Also, what is now, do I go see me and say 500 Ghana cedis? What watching? Tama, you're more mining tonight. And me if you need to baby for see a person mine here, young catty across. Near regulated baby opening. Yo, and my auntie a mpanimfo adwenkyerɛ kakra na yɛnto aso. Come TV. Mamo Adjubim, Chairman Kwame, Mr. Apiani, Toulouse, France. Kagetia, any Kumasi Jum Asemu dear. Now, and yadia any bad. As no make be say. Sa Kumasi Kagetia market ni sa edumuntam ho sa ho kakra na market ni nyina akwa gina center ho sa na die. And when a delicate situation actually say me enya agro enye easy say obetimi apamo ni panama kwan de dem ba bia say kwan da bia ne kwan no etimi ebe normal sa ebe yes enye possible sa tilada me ka say market ni de also ekwa bia so mutimi wie phase 2 no ekwa bia so mutimi wie many pado kakra ombetimi akọ no monko na afi no omo mbeka so yemfa another solution because Kumasi no a commercial city we ye ho hwehwehwe enye enti the way a city no na do make zoo no say e wo say e free ho zoo no e wo say e free ho si epeniye pa na zoo no e wo say e free ho Kumasi prisons kura say e wo say e free ho Kumasi prisons e wo say free now edum ho so kura na ho so etimi stand a car park kura no omo de because the way Kumasi is congested no within that center or Nakasano. I know what say quite road kura car namswa. Na friends say a job for na omesikwano. Which is again no ma, baby a car, as a car timifa. No omesikwano, the janka kakasa, no makasi, no omesikwano. Enti ke many friends and pay for musho Kumasi plan so no omo na so mu say city no commercial city situation is very delicate ekwa bia so omo fa kwa bia so market no ehhehhe ne ma timi ye car park ma bibia timi tuto ye ma obi timi tini dwa sabia enkofa oha obi ama baby, I was a omutim set ho ma hoye market. I saw omutim set ma hoye market. Zoo ho is a free ho. It's a free on it me bomwa kobo race course last na America. Cause there's a mu create enable environment ma commercial people no mu digwa no. As a mu create environment commercial environment ma mu digwa. Cause we are dying. I want to we are there a center. We are there a center.
Agadia be easy some be free hosa. Tie gina mpanyifo no so mo na say omo organize to omo bo ase plan ye pa kwa omo fa so omo Kumasi center no be fa so na sa emre bia be create problem. Okay, market na chedodo. A check sabana komo wie ma ebi omo mbenya omo pata ho no omo kona afei emu an ha kakra na bibi so ebi nso a ebe ye use ma pa another solution because nipa de for so too much. So one day omo an na so mpekwa papa bi so na omutimi tire mu ma ekwan dem yes ha adwen because Kumasi situation yeah very 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 serious. Chamo TV abusian for my just wani. Papa story up is body. UTC na wakana. I see about store a day. Just as soon na real say. Sagana. Ya two petrol cost ya two petrol mu $1 crown but to him. Dollar cost 50 cents cra on between dollar huri free 17 to 16 something about between 12. Just a new regulator bia wo Ghana and a baby and hobe sorry. Uka come see a coffee near mano, not dollar was through. As we are $2 more. This cannot with the $4 na ya tumono. Moon can say more tons on your money we. That's a sunny money we are. More to money mo. Mutum right away. Right away. Mutum. Just a woman, I had to say, Debbie American. We see if we the citizens, if we didn't change our mind and attitudes, the country will never move forward. The country will never move forward. So, and then we say, "Repacho came a boss, no, so pump for free crime." Last time, I can see ya. New market you were new on a dear. Repanacho, and a dear, honor to want to me and claim a nippany be and free one. Because you see new market you are. Send the pay when you move. Send the pay when you move. Yes, was a woman in our stores was asked store then. I was some marketing. Then to one but not a new was a shaker. Oka can't see I in a Jumani home. And the Jumani one anti but not car quam not on a dear. But not car quam not on a dear. Because you should near Tia's town. A do Sunday na mammy could have been sunny a quas or a doom matericia. A quancasia just a dem just a kay dear quania bar quancasia, and never do a problem who's a hoya quine. A mate when I carry you for almost so still or multi-crime de quine or tune for a non pair say just say you did quine in ye drop. Then you can't crank say when come and TV that. Oh, Arrow. Before Massa baby Mr. Piani. A friend say, drivers no any lorry friend wants them and person make kakra. Sir, and also so there. The way and also city and also a delicate papa because individual cars no come on more use of individual cars in the dorsal and the friends a commercial no on commercial vehicles in the dorsal. Normally no we remember problem no etimi e solve kakra. Normally as a government me provide the buses. As a government me provide the buses because and yet friends Ghana and most of Africa countries no problem say but I might try say minimize this problem number about from because of government I produce government buses just and more and no dear born former which I'll take it it me a baby a person who could be a banisana a bema drivers no or more macano private commercial drivers and a bema almost so at your main is almost fairness so because they no money a friend a competitor be anything no more yes I know anything no more yes I know so government buses and the more all the time
government buses in the move koba chinipa koba obaza ni nyina beba for am government na mebo ha abade na so mo na ni bre oh no the buses ni kum na team regularize a problem ne kakra because anya sa ya na anodne individual drivers ne dey private drivers ne dey am dey enye easy so betima control mo sa enye easy kra enye easy government na so provide buses buses na mu all the time there nipa no more na so esosonti ebetima for nipa no more nti basa omo so mu nya nipa pi sa en charge omo high prices ti basa omo ti omo yin so ama mu ada omo citizens no ho ato omo sa na say eba ti dama media pacho mirror ya wakasa ya fitianra na sem bi obeka bia ase wo fo so sene ya wo se man tena kwamu wono ton ade wo so bo tu kwan yo ntiri ba bia wo tie no akontwe na wo te ba bia wo no enti wo se ni pa otiti ka kwamu se ton ade fitianra so support sa de na menti ase because it fu se ni pa ya te kwan ho no mi wo nyina na wo stores wo phase 2 yi mu ana debi ade bi wo ayenye ade ayenye nenye we have to condemn it ade ayenye no nenye o se na dwen na wo kire de but tie no nyina se ni pale tonton ni ma wo kwa ho no bo ho wo wie suku no onye adwuma na se ni se na ya pensu na kwasi adwuma ba ye ne ka se ya bebu no na no it doesn't work that way. It doesn't work that way. Oh, what form so do mo ko ba bia mo ko da abinti market wo mo ko race course asase kakraka be breed da ho e ma ko ho no ton de ye to oh still na ko ho wa no mpa so mutena oh asem kra be ni all right Kwame Honorable Zuba or the assembly ba Honorable Zuba is here versus idea and go frimpon or the assembly ba. All right, blue chip intimacy in a free market economy. Prices are not determined by the government. That is the disadvantage of capitalism. And also a team at the aba a age medi so that's a pa say abibia mo join na komono so modie ediba na so ngokra me ka say bibia wo bia no like jumedi na share farmer afoforo so subscribe to Yukuf TV Ghana so abomodien subscribe e beda do fo nyina ase na de jumedi na sia o che na me boanso a e be san so aba na ya de jumedi fufura kra ba be so mo te champion chairman ka odi animu abribia cheche nsemu ame nso enya kwan e be cherekere ya efem kwa mari me di jumedi mu chi amen erebesia na mo bia good evening bye bye. Yes, Simon Mwako Abasronko di Cove TV Ghana so. Wo Cove TV Ghana so no. Ye bota ye ni yenju mediate tiripa ne se. Ye beboa ma mpuntu nyuma kwaso ye wano wo Ghana ha se. Ne se enti no. Ye free wo pepa mutu ye hugu montene so kokotwa mpuntu nyuma hodo a. Ye kwaso wo Ghana ha bebia. Se ye akwan foforo na aban no ye. Hospitals, airport, interchange, school, market, stadium ne ni ai keka ho nyina. Ye ni yenti mwanwaso wo ko kokotwa se ne dwumade ni sifa ko wo. Na afein so akwan ne miai wodo wa atete apansam so no ye kotwa se ne be ya ebetwe aban no agenesi so na wakwakoye wono mo e wo ho ne nso mwa dwumade fufura ye san di no wo Cove TV Ghana so ne say ye interview Ghana fo e wa abrochi ananse wo man yi mu a watumi adi yi etumpon wa abrabo na watumi akyerkyere ye nkwampa wodo a ye nso ye betumi afaso anya sika ne de ahya business ase enti mema wo rain fi say wo be subscribe to ye YouTube channel ye Cove TV Ghana na we mi notification bell ne so se ne be ya